Leo kumtei wajara wangu kuna umwana wewe mwenye mshikani wako za kuwa. Nisema kwamba mzazi wangu alikuwa sana kwa sababu nilikuwa peke yangu nyumbani kwa sababu dada yangu tayari alikuwa kwenda kuolewa. Muri musi tujana kuwa nzoga hapo. Zamani hapo siku moja tukaenda kunywa pombe naye. Alikuwa kumetea majirani. Ilikuwa kama mita 400 hivi. Hageze mtawa wewe twese. Maana wakati wa kurudi nyumbani tukiwa tumelewa sote. Papa wanje ashisa ahantu mwibarabara acayicara. Maana baba yangu tulipofika barabarani sehemu moja akakaa. Ndamubwira ati papa none hasi tugende dutahe. Nikamwambia baba basi simama twende nyumbani sasa. Ivyakunze ntiyemeye. Maana hakuweza kwa sababu hakukubali. Haraheze nk'inoti 30 yicaye aho mwibarabara. Maana akakaa kama dakika 30. Nguma ndamubwira ngo dutahe bwa ntiyemeye. Maana nikimkazania kila mara aondoke asimame twende nyumbani na kubali. Zaterwa nuko yawewe. Maana sababu ya kushindwa kusimama kwa sababu ya ulevi. Kaje naramukunda kandi naramubaha. Nilikuwa nikimpenda sana baba yangu na kumheshimu. Ariko maze gufatwa n'ishavu. Maana wakati nilichokuwa na hasira sasa kwa sababu asimame. Chana kumukubita kofi. Nikampa kofi moja. Maze kumukubita. Nilipompiga kofi moja. Naciye haguruka. Hapo akasimama sasa. Basi tukenda nyumbani. Nyakuba kwa mshangao waramubise. Kila mara kwa ila wewe ukumbuke ulinipiga kofi. Achana mupya ati papa urazi ko genda kuba. Muga twese twari twaborewe. Ndio bagomba turare mu gahinga. Sasa niwe baba unajua mimi nakuheshimu. Sasa tuko tulilia sasa tunataka nini? Chabiherera ngaho. Basi naomba kaishia hapo. Kuvuga Imana yatugiriye neza. Maana hivi sasa Mungu ametutendea neema. Twari mborekwa. Zamani tulikuwa walevi. Twakora ibikorwa biteye isoni. Tulikuwa tukifanya matendo maovu kabisa. Ariko igihe gikwiye gishitse. Ila wakati ulipotimia Imana yatugiriye ubuntu. Mungu ametutendea neema turakizwa. Tukaokoka. Komera bashimana. Amen. Jambo livuga ngo ibuka aho wavuye. Maana neno kubwa ambalo nataka tueleze ni kumbuka ulipotoka. Kadusome Paulo yandikiye Abaroma 6:1 na 2. Tutaomba tusome Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Sabe mtaba tusome. Haya, tusome maana Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Fungua Biblia yako pale. Tutasoma kwa Kiswahili hapa. Labda Bwana Oscar atatusaidia kwa Kiswahili pale. Tusome kwa Kiswahili sema hivi. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Waroma 6:1-2 nuko tuvuga iki? Mbega twari dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera twebwe twapfuye ku cyaha twoba tukibamo dute? Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Kuvuga hari handi Imana yatukuye. Usema kwamba kuna sehemu ambayo Mungu ametutoa. Kandi nitwari kwikurayo. Tena sisi hatungeweza kujitoa huko. Ibyari gukunda. Havingewezekana. Ariko Imana yaratugiriye ubuntu. Ila Mungu ametutendea neema. Mtuwa bwiza ko radushikiye. Kama ni jema ikatufikia. Turizera. Tukaamini. Ama turashitse. Baadaye tukaokoka. Paulo rero karambitsa aya majambo. Paulo wakati wa kukumbusha maneno haya. Kuko bari bamaze gukizwa. Kwa sababu wao wameshaokoka. Kitenda twame dukora ibyaha. Sasa tutende dhambi kugira ngo Imana mukugire. Hii neema izidi kuwa nyingi. Tibiragahe. Asema hasha kabisa. Wewe ubyumva gute? Wewe unasikiaje wewe? Yagahe. Maana hasha kabisa. Ati twende twavuye ku cyaha watukikibamo gute? Asema sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Imana yarakoze. Mungu ametenda vema. Nitwari kwikiza. Sisi hatumejiokoa. Nitwari nicho gituma tutavuye gusubirayo. Ndio sababu tustahili kurudi kule. Uko witegereje abamaze gusubira inyuma. Na ukitazama wale ambao wamesharudi nyuma, nta mahoro bafite. Baki hawana amani tena. N'abatarakizwa. Hata wale ambao hawajaokoka nta mahoro bafite. hawana amani. Jambo la ndawa wacu. Maana
sigara ama bangi. hariho umwe ahagaze mu barabara imodoka atayibise. Kuna mwingine akishalewa basi akisimama barabarani hata gari haipishi kabisa. Undi nawe ugasanga ambaye ingofero zitatu umutwe kugira. Na unakuta mmoja kwa sababu ya kuna sigara anavaa kofia tatu kwenye kichwa kimoja. Kuvuga muri Yesu araryoshe naho hari igerageza. Sasa kwamba ndani ya Yesu ngao kuna majaribu, basi ila ni patamu sana. Mungu ametenda vema, alifanya kazi ya ajabu sana kuri twebwe, kwetu sisi. Imana ni urukundo, Mungu ni upendo, kandi yatumenye kera, tena ametujua tangu zamani. Yadutoranirije muri Kristo Yesu itanguriro ry'isi ritarashigwa. Bake ametuchagua ndani ya Kristo tangu misingi ya ulimwengu haijawekwa. Ndege turabinezerewe. Je, unafurahia hayo mambo? Imana iradukunda. Mungu anatupenda. Twarageze kure. Tulikuwa mbali sana. Hariho abantu benshi bakimeze uko. Kuna wengine wengi bado wangalishima. Mbega urabasengera? Je, unawaombea? Cyangwa urabereka ingeso nziza? Au unawaonyesha tabia nzuri? Urabereka ko wakijijwe? Je, unaonyesha kwamba umeokoka katika tabia zako? Kugira ngo nabo bakizwe. Ili na wao wapate kuokoka. Imana ishimwe cyane. Mungu apewe sifa sana. Tugire ingeso nziza. Tuwe na tabia njema. Kugira ngo tuweke abandi Yesu. Ili tuonyeshe Bwana Yesu. Tuongere tubabwire. Na tuambie tena. Nuko twagiye turatuva mu nyigisho. Kama jinsi tulivyosikia katika mafundisho tuambie. Imana yarakoze. Mungu ametenda mema. Imana iradukunda. Mungu anatupenda. Imana yatugiriye neza. Alitutendea mema. Kuba twarahayiwe. Kuwa tumesamehewa. Twaravuye mu byaha. Tumetoka ndani ya dhambi. N'urukundo rw'Imana. Na huo ni upendo wa Mungu. Ni igitangaza cy'Imana. Maana ni muujiza wa Mungu. Nta n'umwe yari kwikiza. Hakuna yule angeweza kuchoka. Imana ishimwe cyane. Mungu apewe sifa sana. Katubandane. Tuendelee. Aho nyene hakurya 6:12 ageze 13. Msagomba hapo sura ya 6:12 hadi 16. 12 hadi 13. Tutasoma kwa Kiswahili kwanza. Hivi basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoweni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. None rero icyaha kikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ibyo yifuza, kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ikoreshwe n'ubugabitanya, ariko mwishikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Yesu ashimwe. Amen. Naya majambo. Ni haya maneno. Icyaha kikabe ku ngoma. Maana dhambi sitawale ndani yenu. Mu mibiri yanyu izopfa. Ndani ya miili yenu itakayokufa. Ariko mushikanire Imana. Ila jitoweni kwa Mungu nk'abazuke. Na kama walio hai baada ya kufa. Bavuye mu bapfuye. Waliotoka kati ya wafu. Twari mu rupfu. Tulikuwa ndani ya kifo. Naho twaboneka mu mubiri tugendagenda. Ingawa tulikuwa tunaonekana kwamba tu hai katika mwili, twari mu rupfu, tulikuwa katika mauti, nk'uko yandikiye Abanyefeso, kama jinsi alivyoandikia Waefeso. ariko arabibutsa uko bari bameze. Alikuwa akiwakumbusha jinsi walivyokuwa. Abaroma, yani hao Warumi. Ni kuvuga ngo mushikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye. Maana jitoeni kwa Mungu kama waliokuwa hai baada ya kufa. Turabe igiciro imbere y'Imana. Maana sisi ni watu wa thamani mbele za Mungu. Imibiri yacu ntikwiye kuyikoresha ibyaha. Maana miili yetu hatustahili kuitumia kwa kutenda dhambi. Dukwiye kugira itandukaniro n'abatarakizwa. Tunastahili kuwa tofauti kati yetu na watu wasioamini. Icyaha nikituganze. Maana dhambi isitutawale. Ariko tugitsinde mu izina rya Yesu. Maana tushinde dhambi hiyo kwa jina la Yesu. Kubera amashimano.
benshi batahura iyo bari bari. Maana wengi hawaelewi mahali walipotoka. Twari mu rupfu, Tulikuwa katika mauti. Imana yaratuzuye. Mungu Uno ametufufua. musi dufise amahoro. Maana leo tuna amani. Abandi nta mahoro bafise. Ila wengine hawana amani. Kuvuga amahoro y'ukuri Maana amani ya kweli ari muri Yesu. yamo ndani, amani imo ndani ya Yesu Kristo. Twishikanira Imana. Maana tujitoe kwa Mungu. Tuyegurira Imana. Maana tujitoe kwa Mungu. Kugira ngo Ili turushize kugira ingeso nziza mu minsi yacu dufise. Ili tuendelee kuwa na tabia nzuri katika siku zetu Kuko zote. umuntu ahitamo inzira y'ibyaha, Kwa sababu mtu anachagua njia ya dhambi atazi ko asigaje igihe gito cyo kuba mu isi. bila kufahamu kwamba ana muda kidogo tu anabakiza kuishi duniani. Nico gituma Ndio sababu abantu benshi watu wengi muri kino gihe wakati huu bariko barasubira inyuma cyane. wako wanarudi nyuma sana, Witegereje hariya ruguru iwacu, na unapotazama huko kwetu nyumbani abantu benshi barasubira inyuma watu wengi wamerudi, kandi barumvise ubutumwa na bwiza, walikuwa watu ambao kandi bari wamesikia, barakoze ibikorwa na bitandukanye. walikuwa wamefanya Bamwe kazi tofauti, barabaririmbyi, wamoja walikuwa waibaji, ariko uno munsi barasubira inyuma. ila leo wamerudi nyuma. Ibuka aho wavuye, Kumbuka ulikotoka, ntuzosubireyo. usirudi tena. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugomba turabirize mu gice cyandika Abanyefeso. Tumalizie kwa waraka wa Paulo kwa Waefeso. Kabiri umurongo wa 5. Waefeso sura ya 2 mstari wa 5. Waefeso sura ya 2 mstari wa 5 inasema hivi: hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Efeso 2 umurongo wa 5 n'uwa 6. Hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu bwabakijije, yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Amashikomana. Twari mu rupfu, Tulikuwa katika mauti, ibicumuro byari byaratwishe, maana tulikuwa dhambi zilikuwa zimetuangamiza kabisa, ariko tumaze kwizera Yesu, ila lakini tulipomwamini Yesu Kristo twaciye tuba bazima maana tukawa hai muri Kristo Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Twari twishwe n'igicumuro, Tulikuwa tumeangamizwa na dhambi, ntitwari kwikiza. hatungeweza kujiokoa. Abantu benshi Watu wengi baragerageza wanajaribu mu bikorwa kanaka, wakitumia kazi fulani mu migenzo itandukanye, au katika desturi mbalimbali, ariko ntibakura mu byaha. ila hivyo vyote haviwezi kuwaondoa Ariko katika amaraso dhambi, ya Yesu, ila damu ya Yesu Kristo. ariko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, Lakini wokovu unaopatikana katika Kristo niko Yesu gakiza umuntu. ndio wokovu unaokoa. Imana yaratuzuye, Mungu ametufufua, yatukuye mu byaha, ametutoa katika dhambi, yatuzuranye na Yesu, make ametufufua pamoja na Yesu, atwicarikana n'abantu, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa nico roho. gituma tunesha ibyaha. Na ndio sababu tunaweza kushinda dhambi, Turi twenyene, sio si peke yetu. Yesu ari muri twebwe, Yesu yumo ndani yetu, wadushoboza kunesha, ndiye atupaye kushinda. niwe yaduhinduye Yeye ndiye ambaye tubadilisha tuba abana b'Imana. tukawa watoto wa Mungu. Maze kwizera Yesu jewe, Mimi nilipomwamini Yesu, ari indahiro nakunda kandi yariteye isoni, na kuna kiapo ambacho nilikuwa nikipenda kuwapa tena cha aibu kabisa, ariko maze kwizera, ila wakati nilipomwamini Yesu, ntabwo kuvuga indome ya mbere naza numva umutima usinzi, maana nikianza kuwapa na kusema kuanza kunasikia moyo unaruka. ubushobozi bw'Imana aribwo buduhindura. Maana uwezo wa Mungu ndio ambao ukitubadilisha. Nta muntu ushobora kugororoka n'inkomezi ziwe. Hakuna yule ambaye anaweza kuwa haki kwa nguvu zake mwenyewe. Wowe uri hano none utarizera Mwami Yesu, Je, uko hapa bado hujamwamini Yesu? wowe uri hano ata nkomezi, Je,
uko hapa bado kuna nguvu, iyi Mana kudashoboye, make mwambie Mungu kwamba iyi Mana kutokwikiza, make mwambie Mungu kwamba huwezi kuchoka. Kumvise yatwicarikanye nawe ahantu ho mwijuru, Make tumesikia kwamba ametuketisha pamoja naye. Ndio dufise, hiyo ndio matumaini ambayo tunayo tukiri muri ubu bugingo, tukiwa katika maisha haya. ndio byizigiro dufise. Hayo ndio matumaini ambayo tunayo. Tuzoja mu ijuru, hatutaingia mbinguni kuko Imana ibana natwe, kwa sababu Mungu anaishi pamoja nasi, kuko Imana itugwanirira, kwa sababu Mungu anatupigania. Haleluya, amen. Mwanya n'uyu Muda ni huyu, turarangije, tunamaliza. twari twapfuye, tulikuwa wafu, ariko Imana yatugirira. ila Mungu ametutetea. Abantu benshi, watu wengi baracabushwe n'ubusambanyi, wake wanachoka na uzinifu, abantu benshi baracabushwe n'ibyaha bitandukanye, watu wengi wanafungwa na ariko ntibashobora kwikiza, ila hawawezi kuchokoa, ariko nibatabona ko ari igihano kimwe kirashira, ila hawaelewi kwamba kuna hukumu ya milele. ni ukuvuga barakwiye kwihana, Bisa kwamba wanastahili barakwiye kwihana, kuko iminsi dufise mu isi ni mike, wanastahili kutubu kwa sababu siku ambazo tunazo duniani, kandi Yesu ari hafi kugaruka, na Yesu yu karibu kurudi. Urabona abantu bariko barasubira inyuma, Ukiona jinsi watu wanavyorudi nyuma, inerekana yuko igihe kiko kirabandanya gikura, hiyo ni alama kuonyesha kwamba wako wanashindwa na kandi twogisemo icyaha kikabigomba mu mubiri na kuonyesha yacu, kwamba dhambi isiwatawale, isitawale ariko mwenyewe. twegere Yesu Na tufuate Yesu kugira ngo adukize, ili atuokoe, kugira ngo adutabare, ili atusaidie, kugira ngo atwongere inkomezi, ili atuongezee nguvu, tubashe kunesha ibyaha bikwiriye muri kino gihe maana cy'iherezo. tuweze kushinda dhambi ambazo zinazidi kuwa nyingi wakati huu wa mwisho. Haya majambo, Ni haya maneno. Imana ikuweza kuwumvisa ano majambo, Wewe Mungu akubariki umesikia maneno wewe haya. tusangira ano majambo, Wewe ambaye tumechania maneno haya, Imana ikuweza kile cyane, Mungu akubariki sana. wala tuze mu bakuru, Maana tumekufunguliwa turabana n'Imana, sisi ni watoto wa Mungu. turindire ko Yesu agaruka Maana tunasubiri Yesu arudi aze kutujyana, ili atupeleke mbinguni. araduze mu bapfuye. Maana tumefufuka kutoka kwa wafu. Imana yacu icyubahiro Mungu cyane, wetu anakusifu sana. aze kuri Yesu, Sasa kama uko karibu kwa Yesu tukombee. Yesu aramukunda, Yesu anakupenda, Imana iragukunda, Mungu anakupenda, Imana irakubabarira, Mungu atakusamehe, Imana irakongera inkomezi. Mungu atakuongezea nguvu. Ndani ya moyo.